Ошон үчүн айтып атпайм, тиейин сага деп. Сууап калды. Ана каякта үйүң? Квартирада жашайм мен. Каерде жашайсың? Ошто жашайм, оштон алып кет Баткенге, үйүң бүтсө алып кет. Сен үйүңү карап атам, мен тиейин деп өткөрбөкө. Негизи үйүм жок да мен, негизи үйүм жок, өткөрбөк мен. Азыр кимдин үйүндө жашайсың ошондо? Бирөөнүн үйүндө жашайм да мен, бирөөнүн үйүндө жашайм мен. Ката чыгып алар. Эми сен жаңы үйүңө кирип алайын деп атам да, мен алат деп атам. Мен кызмын да өткөрбөк. Кыз бала чалга тиеби, жиндекесиң го. Кызмын да турмушка чыгып элем. Siz kap-katta ayalsız Ece, men sizde olsam. Ой, kap-katta emesmin. Dostlarım, ne deyit? Atıp taştayın kendine. Kişinekey. Sen meni cennet dövüp kılasın. Çoğun bulursun. Yapacağız görünüm. Ötkürmek bir katta ayaldalasın deyip. Men peşineme kelip atıp taştayın. Алар досторум сүйүнөт кайра. Ой, мынча жаш. Вай, мынча красавица деп сүйүнөт жаштар. Sıdık hakem alsın sizde. Sıdık Hakan'ın 2 katını var. Ben ne var? Makul, хорошо. Kendinizi tokal bol tiyin gele olmana? O da sen ne krasavчикке тисең кандай? Bu көз параузда. Парауз bu. Ben de krasavицам. Sen toşuna arkadan urdurgan emessin mi? Oy, astagfirullah. Aylanayın astagfirullah. 33 yıl astagfirullah. Kuday saktasın. Ne sen ne? O arkadan neme kılasın mı? Yok, boşça durup haligide neme olup ket arkandan urup ketken emes mi hiç kim? Yok, urup ketken ne maşina öyle mi? Mal işte haligide. Surap olgan jakşı da. Yok, kuday saktasın. Tütün elemez yok. Urulgan emes. Tölke altıdan urdurgasın turabı. Urdurgan emes de tütün. Urulgan emes, kayakta urulan. Maysa yakpay mı? Maysaydı lakpaydı. Azar. Cemal Silet kızı urulgan mı de. Men maşinada yığıp aytasın. Aldın urulgan, markan urulgan mı de. Men adamım var, maşina emesmin var.